abusianya nyankwati committee nyankwasi onkran nyansiefunu without family concern sana okacha say asantesem sana mo pasa mo kacha say asantesem teacher wujina wuche nsemu a chese wuche me odobro ni nkofo ni ache so can't you be some you people are being ashamed to the Ashanti culture can't you know some eya na mo pese nka de asantesem na mo kan mo gu menhie ni mase asema ba Yankojina afa, enkwaka afa, ediyama afa ni nye. But every day, na amna tia ina fra, na we fra, sankwasi afo ni nyina so de odobro ni achi. Sana asantesem ne tia. Ya asantesem ya kwa wade a, obaba akopa na kwaje awade, ema bema. Sana asantesem tia. Ewo manganam. Ya asantesem ya kwa wade a, abusuapan timi ka so wonim yiribi, enne de wo se benim yiribi, na magia tum. Sana asantesem tia. Emusam kwa na mo de twi kasa na. I do respect this man, and I don't want to do anything against him, and I respect his integrity. But sometimes you guys are twisting. More twisted. My do some more dear Busheleni. You be a sian. Be a sian, dear Moyan. Who continue in the media to one? Ah, Okasa, what ten? Now, so Okasama, other side. Teacher, teacher, me person busao, me person teacher name Mubana me fan. Na me need him come because I'm a command for me. Me I hold a platform so I can sit here and talk about what I want to talk. Ebi I want come the bua. But me boss no me see is about to freeze no. O try me say we are sad of you ya talk say you man. Time we are sad of. Lumba busia teacher won film. Munya masante sem no. No mun come asem. Ye be bo busia no munye. Munya masante sem na moye ho no na masante sem mama na time on social media no so masante sem na moye na mama na time wa kwagina wa hini ba media to wa no emna ntia no mu control say ye mi fris me yakwasia te me yakwasia me kama nyanza sem wa asante nya kora ye ya sante sem na ni awade a odobro ni ko ware ye na muti odobro ni achi a odobro ni ba no masane say wura hifie no wo pese e blast mo ne blast e ko duru ba bi a mo mpe ho wo pese e blast mo ni adresim na ntia hina na mudi wo machirim ene nkra body sini wo mu ye me metima ye wontimi nye ti samra ntia hina di akosa se watem di akosa be mpoma teacher you people are hypocrites. I will sit here and tell you guys munya menhia ni asante se na moye no na ye time e media no so aye time mo gu asante ni mase keep quiet over there all of you mo gu asante ni mase sa baba waketu obi akwaji obi ku ni obi ni kutie ni akon e chese mu ye jaman for na mugo mutie mu ye jaman to you people don't want the truth and I will sit here and blast you guys mutie e jaman mu di guo no mu pese meka no kure ya sante same se be ma kwa wale a na be ma ne tia wade ase no ane ne yire te na wade no mu ya be ma no kuta e de say awade nkrata be ma ne timi ko fo baby na busuani e wowuo na busuani ne na kwanya ko say de wowuo ne kwaja wade ya sante same no munya de mo kire ne am prase bo. If you people don't keep quiet and you keep talking on social media and talking any unnecessary yeah you be can adra kire mo because man tell na musuo no a you be tell say ni edisi mo say Abraham mo friend say kwasi ampanyini boy no wano na tete wone no so jimi ade ni be social media mo friend say sa monarch no se monarch na musuo no a mo de munya gro ha se monarch na musuo so ya asantini a munya gro na ye ko asante to kwa na monarch bu ha ye ko asante to emnante won ya kwa me ne di mwatama ma me musuo hwe me ka kire mo say if anybody watch one city e wo odoblo ni ko fara ka mate monka ka mate me brasim wa mamwa mo bobru nua na dua na sa nyinya mo a ye mo ye ne nye je okogina court ye tie abusia no eye wona akọ judge ma court. I'm telling you teacher, what you're doing does not benefit the family. Keep quiet on somebody's family issue. So mo pese e ke no tuma so mo kama no tum you people don't belong to the family. Saba, good morning. Now we are I didn't change my car and be who you know just so I'm not saying more cars and some papa just no matter no maybe and I say until you don't believe for one and I to some maybe about to make a cancel or any media name ranting. They are controlling, they're using this me da se asante sem na modi jimi no
amakosha asante sema china mu jimi a bibia na makofa papa panyi ohimba imam yosof papa kantanka panyi jimi fo ade uti ku fo na teacher I respect him me want number teacher kantanka oti ku fo wa mo bra bia nti se ya no mo be ye o be ma 100 cedi 200 cedi atu mobile money so no aso phone no abego no abe jimi se ya papa panyi na wati fi aduru se teacher kantanka wa jimi papa so man kwara wi eyusu o madwene wo so sa na ade a woni se ya mamre ne amane wa jimi nti wo se no pasi ampani teacher kantanka na me hu so wo life bolem we am boa unim nyansa we jimi papa ye nyina no ye ni masante se mo na abekire wasia ona abekire twika ona abekire asante se kurasi teacher kantanka wo fin ai when you nyam for 100 Ghana 20 Ghana kra obaba be din konkonsa asantini panyina wa jimi konkonsani opa fatu o life no so na girl be bisa no question if your friend is saying ewo akonwa no ai se wo hene wo fie papa to papa so sa na obeka se wo mpena ware wo ho mpena be na wo mpena ware meba asa adienti ya wan pena wade dawa to de adienti mame pass me comment mo mame kompas onye ba media me ka kire o me te last warning sa santisem na o hihye kire jimi fo onye de hie o wo jimi asante amamre ugu asantifo ani mo asise asante amamre apese wo di ko please obi a wo ku mo sa asante mo pese mo ko please obi a wo ku obi kunu e de na hye say one na wo 6 no. No, Papa, it doesn't make it. Papa Kantanka, proof when I would send a common deal, Obi anymore. A common deal, Papa, what Jimmy, Unimian Sanka baby, what if you're doing a card when you are to social media. So, Yaba Huramau, what Jimmy Papa, he say you do videos at the Baby Good with Jimmy life for a bono crew from near the Baby tour. Also, what Jimmy, I didn't have a so say a Santisem. Yana Nanoma Santimemu, someone 2 months for more in the media. Jimmy a woni mrantia yin Jimmy ya koka omonya asantifo kwasia bi na aboni din sa akwa Jimmy bi na onam na Jimmy na anim tantan oso na kofa nkurasefo stress ye business kwasia Jimmy wo wan anim wo kumase wo nkurasefo nkwa na asori se omonya asantifo asantifo ye guys o nkurasefo am o social media so a nkurasefo tu kurasefo amo asantina mo kanokura obi ani wo nim wo mfimfin ho kumasi ni mfimfin obi ani mo nim mo nkurasefo tu kura na wo Papa Kantanka se kom de na wo Jimmy uti kro from na wo Jimmy because kom de wo ye kwasi ampanyi ni pa na ebe twi wani mo nyam na akura ni bi uni bi na ka woni na ma wo twitwa ntoro na na asantesem ni nim so ni nyansa ni nim se mere bi beduru ama wo de asante ni mo nyam abegina social media so abeton adi wo ya poa na me ka kire wo yo hene ba media se wan jaye na na din ene asantesem na wo di din kwasi asem wo social media so se wo di be favor ba bia wakokun obi kunu na ho wo de obo hu de o se aka kire wo sa wonya Jimmy no munya Jimmy no ate nkurasefo asefo wasiafo se mo ya asantefo mo efa na obi ni mu Jimmy fo bi o so na be je join na nim tantan akofa nkurasefo space obega so okobo o straighter kurasini bia na obegina me ya asantini na Jimmy nkurasefo asantefo ye guys o nye nkurasefo semo na wo pa isa Papa Jimmy fo ya da Papa Kantanka me say dwuma ye de be du so me upie kotokoko okro from kre be twa beto so wa Jimmy ukodidie wo e be twa ukọ toilet be du achi ye beta tawa bra bo ya boa mo be say asantesema ma ya on nkurasefo mo betima akogina nkran na anwona akodi se nkurasesem we wo kurasefo mo Jimmy ache na mo se mo Jimmy ne e ka che ma avosafo mo na mo se mo ba asanteman ho ban asanteman amamere no e ka ye na ho eti so obi chi asanteman na se mo ntimi ntia no e ka che so wonya Jimmy enye odobroni ne ye ma me akusu ase wase e asanteman asem eti avosafo mo hwe kufu na mo Jimmy sa na mo ja social media live na papa panyi we wa Jimmy Kantanka Jimmy fo aferi asante amamere na wo ton de didi o ya poa kwasiena na no betina ase no 400 years o ma preserve ye no kombu panyimu Jimmy fo bi nyini beto se wo e beton di e be chiachia amamere a e ka amamere na ni monyamu kwasia Kantanka kurasi ni be ma wate sika to wadie me so wo e beta ta kro from be bia be fa bia the camera beto so beto social media because what Jimmy
we kwasi ampanyi toto we kwasi ase ugina social media so papa panyin at your age ugina social media so na nkora we e ma wo keka kwasi ase ya mutimi ka won se ya busapanyi wo ya busa panyin papa kantanka area o tena wo so obi an so wo nipa fon se wo support wo busu apanyin wo papa kantanka obetime kun wo faase obi betime kun wo faase abehu amama tonfunu na bi wo ye kwasi ampanyin papa me se wo mama onyankopon tua wo mama ne ka no ma ware ensei no mo nsa metena wo single room ne okurofo mo aboa fi kan me se wo ye be ma camera se di wachi ye be boka me tua krofo for camera mo de camera di wachi ba bia be ko bia 24/7 o toilet a wo ko bi bia ba be tu so si wo so wachi mo be su anya ansa asi apani ta ba do de mo kasa me ba mo ba defend mo ma santi sam ye papa we ayo media no sam enya kono obaso a kire se de abusu apan ni ye nyina no e ya santi amamre enya mo santi amamre na time papa said the abusu apan we ye no nyina wo back wo social media say ni nyina asante amamre dia ye ka kire mo ani amamre na time amamre na time na panyina yiriti na asante amamre na say na bibia mo de asante ensanfu papa no di ye no e tira abusu no e amamre so odi hye be wo ni e beti committee na committee no ani abusu apan na kwaye yesiefu without family concern, without brothers and sisters concern, without all the family gathering system. Family gathering system no anya juma ni akwati obi na abusuan kwani be biese no wo jira sa asante amamre ka ju ashem of asante amamre na wo kire papa e dia na wo yo nsa no samso wakasa bi na dia kasa bi because ya de o ba be kasa na de waji views na o dobro ni ko fa be tie no mani mayam de o mani ache such a unnecessary me wo ho na obi share life no mame ena me se me tie kakra enti me say me be na me hu say obi so share wo life amame na mba so o it was say what twice amamre ni na wo be say abrempon na nyina ahene otu ahen na nyina ahene na be ka say ma no to o motu fine yes was it man to one man killing two and trouble pain now into all the now historian now channel that's what was selfish historian selfish oba kasa yeah na say wo no to be ba bonten ade a ahemfo e ka say e man to o motu no wo na also we historian no wo na oba be kire wo mamamra na afi na mamre no o hihya ma asanteman otu for crank ye nyina ya te ho no mo ye hu sa asante mo ye matulinia mo emma na ye power e wo mo so ye nyina ya wo ho no poku ware wu ye na ye de otu for maame de ne ba esi so owu ye maame no ne maame wu ye na nye nua ba na be di ade e ho no mo na o ka se akonya to wo fi a eye oba emma mpanifo na si akonya enye mema no na nde wo baba be kire say ya tant o matan ono no kan tamato ye fe ye tu obusa panyin I say na awo yesu makwan onu kwa ka say ye maria na mamre kwaso mu je tu no na de osu historia na abegina ho ekofa odobroni bloggers ebegina no mu kasa na wo na wo kire no mu asante na wo asante sem no wo kwa na asante na papa o se na masante sem ye de ye tan ye be ka kire mo mu tum futu bi ani asante sem oba kasa ana me pena sem pa me pese na sem pa no from long time ye ko ani ma wudi no ma papa ye me pese me kana sem because onipa wori na kasa wori na free or me number of friend ba de wa ye na no ma me jare kokokokokok me jana me se me so cameraman ni a chance de oye no woni mudi atam na ni je wa yeso be chance be do wonim omuni case sabato wonim say your court no so wuti asama e lawyers ne kan ya me frɛ ampo some say ne din no and I was say there is no case in Ghana say obi a celebration of life na say e ma na nye and so wonim say omo lose case ni totally enti e kwan a mo be fa so a se se busua pani benya case no eno na omo ye say papa we kasa the point is papa we kasa e favor wo mu e ma pani bi kotie so they are using him to do damage control
Because we are Asante historian. I Asante historian. So no be kasa ani etie say na busuapen wo tumi tie pese tumi ni sama no eno wadwuma no wo yere yesi ano no wadwuma no wo yere yesi ano no wadwuma no ma ko Mary bi wa se o se peke no ani ma bi dia ko frɛ na ode ne yɛ na dai no da busua ne o ma bi dia na da no ana ana sa wo papa story a wo na wo da busua no wa che no mu nye na de wa Asante sama ko kyerɛ obi abusua ye ko sie lu mana na busua fo ni won sie no yesie no ano na ya Asante mamre ano na person ko bisa sa questions no Oh. Now I'm not saying control sir when you miss it from so you miss it I saw my camera Sabato mameka za mchiro papa we say wa so tumfo abodwa amana ko bi da onko hoda o oncha tumfo ko so do emne bi kwa ko so mo mane kwa amane nko ho bla Mrs. Sabato papa won kwa ahemfie da da ba ne ebodwa kese a wo papa we hoda ha wa say papa we say wo ye bodwa amana ko hoda emine bi kura no o complain say ya wo mo mane nkoche o tumfo da Mrs. won na mo kwanche no ye sa ne ma no yo bi pa nkwa ahemfie wan ko ntimi mekasa won ntimi nkwa hokora o no ntimi mrefi o wala de ni history ni do kan kwanche o da ben wo hunu say your friend say baby a ya na nkrofo ko visit da ben wo hunu o hoda so wo mo ko hwehwe ne ma wo tumfo wo papa we hoda anase ye bodwa kese a wo de bodwa kese a wo hunu ano ka be cheche bi Asante mamre yeah wo hunu da se ye bodwa kese bi ma papa friend to me dimu da na na was saying we mujini tum mo ni djuma na mo ne tonchuru baabi me se oni bo be sa ahini ni keke woni obia o me se me na bi kra na wo complain kra so o mama ne kwa ma ne nchia na nsem da ben wo hu se wo tumfo kra efra kwantru mu ba ye kwehia na wo kan ho da ben wo hu se papa wo fra ntuma wo gina hemfie da ha na so wo so why you was say no why you were penisiko wano ehia no ene wote kwanche wa pensioner no no opedi obedi eti wonu me say wo do kwa ade agudam ne asese bi ne ade amenadi eti mo ama na nkasa oyi ba mi dia say mi be se be kasi ama sika wo shi o de ade amane me say wo kwa himfie hoda wo kwa himfie me say wo Sabato wo ma father na ba himfie o na ma wo twa video ene o say radio so ene wa tini din ohun ne nim kura da ohun ne da ohun so je ohun no na wo bi twa kontompontu me say papa we da ben ya bodwa kese otumfo fie wo ne da so na san kire mu we kura wo de ba be ne eye wa mamre na wo kire Sabato me say da ben ya otumfo abodwa wo hu sa papa we wo hoda say ya kwesi da wo hu papa we wo hu no ho de historian wo hu no hoda ya Asante for over historian am dada ya Asante mamre Sabato me say ya mo ya otumfo mo dwa papa wo nko ho mu bido ton enti papa no on kasa ma ahemfie o on kasa mo otumfo ahemfie on kasa enti mo di na tam ni na tam na munyi ahemfie no kra on kasa mo bia on kwa ahemfie on frɛ ntuma nko hoda on tibi ngura hoda on chi otumfo sa hoda mimi no so atas me say wonye obia anti no se mu di na tam a mo mfɛ mata ahemfie no ho kra on ko hoda on frɛ ntuma nko ahemfie da on ko hia otumfo airport da wo mo ko hia o yehu wo mo eti mo hama na nkasa mo hama no wo ye nipa bone for papa na nka wo ade na okoye na okoto ade so wo ya no historia ekodi akurafo mi no akwachi ekodi o machi me say ya ha no no ya adwuma no na ko fa grade den so fa grade den sintiri ku no wa mabra wa na kana so na busu for Asante for utimi ko gina other side na o kasa Sabato me say wa mabra o wa mabra no titi ayi so wa mabra asa sa wo gina wa mabra o say wo pesiko obedie wo wa mabra no ho kire no wa mabra wo wa mabra interview was answer me na Asante papa be no abobra wo de ne ho beba be foli wo Sabato Asante papa be pa no abobra wo kuma se wo de ne ho be foli asemu mu papa be no abobra Asante papa be pa no abobra wo de ne ho be foli wa mabra wa no ya adwuma pensioner no otiti fi oni hwe wa mabra Asante fo papa fo mo bobra no o meba be di nkwasa de wa mabra ko chini sansani wa mabra na bia wa ya menjini ni biem ade o ne o hene ba media mo me se wanya adwuma ma himfio
Sabato onye adwuma ma hemfie Sabato papa no onye adwuma ma hemfie onko otumfo fie ho what nkwa ho church na wusu ye historian that is how you do your work kana wo adwuma ana omu na control wo odobro ni nkofo na omu kasa ana omu ba life ebe church no ma wa abra wuntimi onyisu wa adwuma se me kasa ma Ghana me kasa ma Asante ntimi me gina platform no bia kasa gina ha wuntimi use sa conscious no every day you go on their platform now church na o ma bagusu na wutie the last time meeting kasa you do Asante dem and as I mention soma wo papa Asante phone penfo na soma wo se be yes anu ma na wo yem it doesn't make any sense. It doesn't make any point. There's a who say lumba busianity who said because I say what dear just like that. They didn't about you. I didn't about you. No. Papa, why a hypocrite? No, he mustn't. He want a number, but he mustn't do this kind of things. To Papa, a very stupid man say onye historian be a history be no ka and as say no beto to check for and I will about to speak truth to power muting I epacho muting speak truth to power muting na me fa mo bai omunya Asante phone papa who say Asante some womanim in the name of Inima Media or number in the name of say I maintain or number monarch or number. Na me won no mama from interview way unnecessary interview now here. Yes. about to mute them go block them guy blocking. Me block ko kwa say me to me what me block simple. You are safe for mo abetra social media so na mo so mo ya Asante for. You are safe for mo na nani mo kuma this man to build your platform on your media. You are safe for mo na nani mo move after more Dobroni, some woman, who was Asante, some we impressive for Obian who knew Asante Finfin. Moamuja, one and a Cosmo in fee, impressive for us for my big lady. Was see how Papa way, Mr. Crowford was also so trendy. Yet the camera be do it, or toilet and cranny bitra, baby, I fed your bitra, was some penny in what it. Safo Cantanka, we are poor. I did Asante some now. Una de ubenenam kan ukuru mama mere aboa se una ya Asante amamere uni chesi Asante Safo Cantanka no I do be faso what jisika ton wani monyam ya betwitwi no wogate mama kwasi ampanyini unim nyansa wo ye kwasi akofo mo na ate no kura hu wo obi beti na kun wo faase ama wa jisika e de na kosie ni fie ama wo ka chonzo nka nchire obi a wo ya aboa eno ka Asante amamere hu na ntwie bi ba obi le Asante de hye akobo musuo won kran kwasia sa de ne ka Asante ade amamere ho se abusu apanyi bi akọ opemso anim na opemso se we de o emede hye bomo de ne fa ne brafie na jimifo te se wo Cantanka ukodi adanse ama abusu apanyi kwasia na watimi de opemso de hye wo so mfa ne brafie na akọ hye nkran amana akobo musuo no wo jimi e ka Asante amamere ho Teacher, but you make me busa bibi kakra me wa adwuma. Ayo ba na wo ka che say obi abusu asem ene me nsia asem. Ene de to busa penya Musa do bia busu asem ko ra menhia Musa do bia busu asem ko ra menhia Sabato and adi am de ba boys no mo ko so mo menhia da my man ne you mo ko fa pictures and ko so mo menhia ko so Asante siafo mo so obi abusu asem ene de ma so ko na beto ene menhia ene bia menhia Sabato di se menhia bem na manfo di menhia tema na o ma yo mo so mo be defend na mo de akodi jiska won panifo no se ana da bi o mo ye o mo se obi anyi menhia mfim ena ene makofa papa kwase jimi we ena wo be gina wo so no represent Asante for teacher Cantanka wo ya ene menhia wem se ji se be tu fo ni free man na at your age kwase jimi papa panyin be na at your age on nam social media so jimi at your age what Jimmy awanya won hwe ti ba kura sesem a wo ye na de wa ye won sa Asante sa fe de mo sa de menhia be hye obi abusu asem mu mebo a mo de menhia ne Asante amamere nyina be hye obi abusu mebo a nkwasiafo mo nyere mo
Makwaji jisika, mo be jimia na masa kwa ahemfo no ye be defend asante defense no se se foforo sprout out da kwaku Kristo team na ye ba be defend no mo jimi ne mawo mo timi me fa jimi bia mo asante din na nkurasefo Era. Papa we hypocrite. E bia na mo ko fa wo be gira. Oh your teacher be say no interview. Untimi you so conscious. En kan chom say interview na ro mbe no. E be ka sama be gina fast yi. Intimi no nya interview. Uko gina so na wa adwene no. Papa we adwene no. Na wo church ensem in favor of Odobroni, in favor of they say baby ohin ba media gina in favor of Manchester, in favor of Monarch. Amukwa na mo ya santefo. Monkwa na mo ya santefo. Monkwa na mo ka se betiana. Or can be na in favor of Jimmy from komo ye di asante for sabato some boys now bobo mo di no bi ani mo kumasi mfimfin o omo nya obi a we Jimmy fo klasefo no omo be pay internet no be radio Jimmy fo klasefo we mo represent asante obi pass na o challenge no so a was wo som wo fa hene wo ibem ahene ebem no obusabusa questions ehom ehia unnecessary questions. Enti I say who say ta papa no ogina ba bia busa pan ni gina ogina ba bia busa pan ni gina say dia busa pan ni na adwene tie no sa no so de tie Waku sa papa na fefe ko no papa na wodi nsemfo no ta wa oni papa e ba yi no ni so we see strategy Waku papa na fefe group call na wodi nsemfo no I think about food. Enti wo akwatina ho enti wo pa che se wo ma wo chi asante sem no e wonum na wo betia na wo ma wo chi asante sem no eye sa wo hen ba media ho e wona wo chi asante sem wo beti ne ba cho bin ka sabi me say some way see wo other tribe wa nka asante fo na se wo dinu mo tina ma yi din kakra no emre be ma me kasa wa mi gina so mi tie bi wa e bu fa nche me wo dinu mo pra Mate, mo ya mo minute na nyare. Mo minute. Bra cho bin kasa be from kasa. Mo minute. E ba ya de bua. Mo minute. Obi kasa. That's same way that be same way e koba yi din try e mo koba yi. Senke si wo other try to do one. Enka said asante bi yen sabesi ye bosa same way ntimi si wo ye krom. Enka ye nanan mo de nkomo nya sa ada. Na asem asi wo asante namu ama ye de akwaye ho ye mpanyufo bi kogina ba bia na omo kan se poto. Asa de ye kra ye asante ne ayele mo ye hu ba de ye gira positive. What them work together. Tabusi apanyi ko atimi take a decision. No pam abusan ni afre ne ncha no ne I want no questions, sir. I want no questions, sir. The person Busa Papa. No questions, the person Busa Papa.